Yes, wadugu chen kaneno lok matika mete iwi mecha wa megwa watika mero niang matut e lokum Computer Misuse Act onyo bill madong tino laka dong ti chik. Honorable no ti wajo ni honorable seriko ti chik rule article number kiara bear we bungwen ma ukati ka miu a private members bill. Honorable tong wiye weke mino background ani we have a doctor le pen benatie madmuong da de chwale. Yeah, a former tech. No matter part. Yes. Well, article lokum article ma mila member mi parliament katiki bill. Ene article PR bear we abawan. The Constitution, the Republic of Uganda. Article enone wajo benati ni wek bill ube check wek kel check manyen check enone umiro nane gwoko kuch padano chike enone umiro kel beberu chike enone umiro peda ko mi te kwa ye bora nywele me Uganda eto kon Uganda ye nywele me Uganda we kwogo bedio Chidong honorable chik muge ken makati kano chik ti kumero maki ngiyo ni chik tie umom yoro gwa kuch beberu kidong kita no dano miro kwa kweli ni atika penye kekena ICT oroma pushing michiaro into the other departments committees ma part ento nero ni lo enetika karo kun dano tika kok matek kumpetika ke magola rubi miro chul miliona par bichir ma pabe no pio yot ma nyote o miro ka bedi vuch kako miro kichwale vuch pe mwa bich onyo mwa pi weng donc bedi vuch mwa bichi kuch enetikwe mene kama ko wati ye melapant ginmo mio one machalo opposition members of parliament likaro ki sado minister ma meko mi ICT one katiki private members report minority report ikarma the committee chairperson gen ki the mover of the bill gitika kero bill gi parliament for the second reading the sado ICT minister Martin Noob ukatiki duan mameko mara jugo machalo opposition chiwa miene mageu la korik bille enni ni pono mero meke kelu clauses ma pol ma umire ki yup ikom bille enni kani okare bills mako betitie inyim President Museveni ma umire ketie chien we ko dok chiet duong eto anywele me Uganda mero ko penye ni pingo la dit lobo ruone me kero chien i computer misuse bill ma foot wana chwala wero ji ma pola ngech mi chero nga patika na Wano TV udio kumatin ma foot pike kero komedi mo te loke Computer Misuse Act KMTA gen matio very controversial ma wang dang ma duong tie ento ikin chira ngwen ma the dit lobo rone o kare chien NHLT the Physical Planning Registration Act Watiki Kampala Capital City Amendment Act 2022, the Mining and Mineral Act, 2022, Kidong, the Computer Misuse Act. Meno Jimmy Angwen, Maladir Lobo Katikwere. Ento, Madano Noni, Turn Pek, Ene. Honorable, Itikano Logina Piratek. Ka Watika Namni, Loka on, Loka Mark, Kitong the missing persons. Magatie magurwenyo benetie sorry mingole machia Human Rights Committee ni parliament tamgitikwe ikom check en PM ICT utio ma megio but gengu ingeni ka gemoni tie chale parliament wangeni oloko loro gemoni matie eten onero donc joma tika neno lokum twero ke kuch pa nywele mi Uganda ni no miro betieni ken kiti neno kwe onyongo mo aro matimo ne kong mi chako ni gen miro ko nen gini matut Pim kalau kim gang tika lok de gini dan tika jero ba ki moti maraj lo tela tikwe waron lu ni kan pi wangeni irama torna irla kim gang part tamiro a bit very clear committees moguma nena ji ma do parliament to toile gi ma gudu ko loi do tete pour le chairperson ne a ki opposition la bole
committee me PART, Public Account Committee. No pelezi? Me MEDAC. Me Central. Me local government. Mapeni ya. Committee me Kosasi. Opposition. Joel Senior. Committee me public, assurance quality. Opposition. Now, committee me ICT. NRL. En menor genoka. Committee me human rights ma independent. NRL. Wherein ichil tini ke kini peyot. Where committee me human rights ubet NRL. Chidak chairperson ni enuni. Okwetam magimine from the NRM caucus. Peyot. Gilo mi energy ma poll tika timen. A mark ma poll tika timen Uganda kan. Human Rights Committee katika lock now. Now, honorable. The remote control. Remote teaching jo magiti kwede gini. Wangeyo kete waji kumeni wateka neno. Kita tochika minyeba. Kete waji kumeni. Ento itamni ngomo wero nseriko okwanyo tiyo kekero pa article 79 mi kwanyo a private members bill kun bino chung ni quick the Computer Misuse Act waneno ikara mukara ngeche in the newspaper here tiwakini nseriko's continued outlash with the individuals on social media could have following a bitter verbal exchange that he had with several social media users led to the signing of these laws, which brings in harsh penalty for cybercrime. Now, any kibora atinero chalo lotela tika tichkichik to safeguard their own interest. Pangayo kate logada ento la kingang no mero penye no mero niam. Kita ke wanye kwerekanyi. Ngaremoni o chiaro lwenye kijirani ne ento piem tieki kero wachi abi nyuti ngoma miro initin. And I will put you in your right seat. Mero beru pe bo kila kore lok pa jomon magi ginyar lo wedi wachini la chan pe piem kila lonyo piem ka ini piem ana tuwe ina tike chene ateri bene vuji beru kono nyong kumberi ni ene no loko o en ni yere social media inyare social media I have the money I take power bit tuwe nate wi donc tuwe nate en mwaka beach ipe kwede biliona pa we bichel ter wakwe Umera pad Unopamera zero do twali komiseriko. But wangalo waloge kome. PN NL katiki cheki. Awajo logachel ikarma wati debate melo micheki eneni. Wati maybe aratika kilo cheki is a bought priesthood. Ngat macha gwok tika pretend tika chel kilwak kadero changa chel ti opposition. And to pay botwa. The opposition. Pila kuri cheki eno pekati about independent. Ngat ma leaning your opposition. Kiribeti no entiki private disagreement. Kingati dana mo matika yelo and platform. Me WhatsApp, the platform mo geken. No la kuri cheki inene no mero kati kibot iseriko. A passion ma no mero biro deputy speaker me parliament law. Ana mero watch part. Ne Computer Misuse Bill ini mau katido kubeli cheke. Pe dana matika na white TV nyanywele mo Uganda ko weng pe otami ini ni edon balma dit badong lawyer matie katime. Lembo no wine is a tip and iceberg. Maduong etie, maduong dada. Kajo mo berika following ini no kwero Uganda me beru mwaka piara bichel. Iloch can independence. Yoweri Museveni wanyo kamaleng ne Uganda beru do mwaka piara bichel. Ete mwaka piara riu yangwan gu beri regress. Don lo beru pe. I mwaka piara dek ya bichel gu beri progress. Don lo butie. Manyuri ne President Museveni tamone don lo be Uganda o chakema don anti-president. From 86. And don lo Uganda chakere. Mene kit mako beti Uganda kitika running kwele.
Gino kene marach. Matika time, ena ini bill ini ma ukate mere dong mi legalizing torture. Pina rangi mapola, word mapola tika kati, ikom dano loga da, maguru kom gamente, nyuguru kom jangamente, kitika ono ge, la bole chala kakweza ge, tuk sa stela nyanyi ge, maki goyo ge, namboze ge, tano mapola tama kitika goyo ge. Bill ini ubitiyu isaida chele kan, kama luoro wa maditi ye. Bill ini ubitiyu ikom joma pecho ako gamente, maraji. Ikom wana position. No. Ikom juma logo da wako. Honorable, tie a bill, keneno computer misuse bill article number par bichen. O logo gimon makilwani hate speech. Matika wachi, a person shall not write, send or share any information through a computer which is likely one, ridicule, degrade, or demean another person, group of persons, a tribe, ethnicity, religion, or a gender. Now, what is naroni in Tigalok, ekom kaki, dini, kijimi ma part. Ni in peramo wacho gimoma weo dano no chalo, itika nywarogi, itika nero chalo kongi pe, ititergi meri chalo gimoma chengjui. No itika chayo kaga, itika chayo dini kingoge. Petami enoramo, konyo dwako bebe padana ma chenjui ikin gang totwale kidong bene tie leb mo ma ini munyu keno kanani ngarmo ne fuk mero dika chon wai tin ana mero yepe ko na loke ko nyiri tam ene gwa totwale petam en la ko chieke no romo konyo lo tuwe lo ko joma kumane ke luoro tie la ko joma kumane do ending up being in prison Pat ono dong chiek tie matiti ji kom jone la ko joma kumero dong chiek tie matiati ji kom gi Gino miona weche waini bill inini madong has become a law, an act. Ubitiyu como opposition aye. You down me peki chwako gamente. Ko beti nan kong wuta president. John Romozi. Controversies matika donye ye. Mapula ta. President me Ethiopia karcha biro kan. Orwate ki 107. Ikoma dwi mate yirugi. Kiloni ngo Tigray. Ma Museveni go nyago tam kin me kilo kuchkono. Ile president me Ethiopia. Matfuru kara woro kara kilo. Tiga chwaga dui. Posting social media. Kero wan Uganda ka kwena ni wati chwaga dui country mukana. Furu kara manok foot enden foot chabira rio. Chabira chele gan. Wori da ko katikilo. Yero mo chwale chabira rio gan. Mechualo monye in Nairobi, me mako Nairobi o bet colony me Uganda. Chapira rio keken. And what tikin one genki William Ruto, President Manyen. What tikin? One now tell what teacher go pet, one ponge, or now what here. Now, Kano do ada billing between bed, Anna Legone, Chirko Chaki Mako Water Museveni. Matiyu merki platform atani. Uchakon ki en kau kadbot jumo kani kakweza gine. Ginaraj umera part ena ye Justice John ikarmatika ruling court mo ma kimaro constructor ki wero ngato mi construction contract tender. Magena chaba chena ke magmer constructor ai ikarma Justice Johnson tika ruling wajani iyo logo kitweo rej medetero kono nyang madon tipi tika kwang romo ki bile kilo ene check in a be mago opposition ki juma pe gamente looking gang magi logo da Peta mane kumbedini bill makikaro kwere eni. Tika konyo kelo sanity. Mapatki opposition being listed. No, sanity ango. Waka white body ba mera part. Ni bill ini wun machalo journalist no miro kola. Pien ukelo chek mo madung tek.
ni ma food pe mako chel pa ngatu mo chwa lo wo ko mi le pe to ari chel pe to ari bo la ku ni wera mak chel chwa lo wo am yor nyur kiti kwa ku ma food pe cho yo loko mo ikum corruption case mo ngatu mo tika kwa lo chene ministry nya kanye mo ken o mi ke nung evidence o mi ke looking at no go yene am yor publishing ni tika kwa lo chene ko man ku be kwa lo billion adi loko corruption cases no tie magititi yen actually one wajane Europe do no matie bill in the bikiro takwa matek to 12 media houses me katiki lok mabejo information manyen malwa ko mero win lwa ko mero beti ngeji ye ilokum luku ilokum timaranyi bibiro tek yenen lo timaranyi eno ne girama malne te chek ronyo evidence no ngarangi ngari timepe investigation petit la bole chala botwa ne te kitgo ilo me PDM ka no pe the whistleblower o cha Charles ki jomo kan no katiki lo onokono state house anti corruption court char ko ya kama ko dam no pe now horrible inero germa luken gang pegen yang nyo mirwa gwek gon yang chik ka ke wache chiko karwa gen ngeni parliament ene no karo ke chik kidi ga dong president o charo kare chi keto na kan chao explaining mabeni ana tika tero show ni chala ken gang bana kilma ngene amita ye we ka penyi chala ken gang mera part here we are honorable amira penyi chala ken gang wangeni there's data communication and privacy act mati UCC meno act madoro lokum ngoma chere we radio ngoma kare we yamo bino controlling one more ti eni ngoma rama wachne we yamo ke ngoma pe rama wachne in terms of even language imunyi pol kar ka jwaka moti kamero tem advert kwa pocket advert pa jwaka ni pigena ko man meno gen mokaro pen chik mi Uganda tiki gimon madoni freedom of speech mabene dano ngeni lobo mo ken people have a room for expression and the timogena ko man bo we ko eni wachere ilo mi mon mo kar eni the main computer bill mano futpo o komeni ben tiki provisions mamia ti kito no miro kiti kwede kijemi wa ki kenyu wanero kumbeli dong mia ngwene dong weng data protection data privacy ento ki tam mamegwa ki wache ka kwalo chena tika time ka cham chana tika time atiki right to access to information ni onomiro achet bot kao who is the chief administrative officer which is a law mati te penchik comme law penya wachini ana miro neno chiling PDM makichulu chela cholo nga I have a right mi chera wachi chena PDM makiminuni omia shite weng pia miro neno kita chena tika tichkwede ento kumbedu kikaro kichik manyen madong te wachini joni miro gware manyuti kidika no para mo tichkwede pia mape ke rukucha mi tichkwede kabene kona tiyu kwede no atiyu kwede yo marach chik no dak miro kemeki an dong wego lokin gang kwe wego gamente kwe in terms of accountability pide tamini kido miario pe tami watika balo chene kichawa iloko gena chel all the time pen chik tika wajene data and protection act tika nyubane furu tika mete ki chik mo kene manyen a new wajene okero wine manga kutika onyo wine manyen chupa machon muti. Why are we duplicating this? Why is Parliament staggering? Umera part, Umera wachi. One machalo members of Parliament to twale my opposition. Kibene, tie NRM wachile rio. Mapegi leaning to twale lock me caucus pa NRM. One choir bill. Amira watch on record. Ni an machala mere pa chwa bill. Kilo members mukan be po chwa bill. Ingi pat pera ma dit ma wero pol kare kit me wajo ni luak ma won tele gi kori komwa kero wan no jumula ni MPs wero bill yo karo MPs ugamu chente MPs kono timongo lo jumu gu gamu chente no jumu go chwa bill ini no ento pi kokas ma meggi polegi diyugi gitu ki duan pangata miero ni bilio kare ni Loke ero ni kare the did president obi wayo in 2015 campaign me mwagale bario kapawi ya beach
Niki chwale NRM ni parliament. Kirla NRM apengyo ginomo, teka chero nena, ero ramuchu kabulu kui, ni yes, igina emyar ke chwale emyar ene. Chiko beri waduong ke gima tek, gitie parliament. Mukene tie madong teke gin ma winyu ni, tibot NRM chwaga, bebene diru kore, ni a chwaga nyo pa chwaga. Nyor gin maraj endo. Umiyo cha mukene en ma wanwai ni duando diu pilato. Duan diu wada umelapat. Machelo MPs mapechwago tim maraju. Magamente kati kwere. No welwa nok, one FDC watipia deka cheri. Ikomdano, mia bit ki pia riwa bongwane, one pia deku ya cheri. No watipia deka rio, pia dek mia rio ne ngara cheri ki kwanyo. Isoroti is by election. Atan Moses okia. Nup tiki pia bit we abiche. UPC abongwan, DP abongwan. PPP achiel. Honorable Santa. Potipa Suman, Jema achiel. Ena Suman no. Chika itoro opposition in your wing. Wati mi achiel wiye. Iko mia bit pia Iko mia bit ki pia riwa bongwan. Watiki mo nkinyo. Maomi yoro be neutral, ero gitia chwao, gamente, representative pambo. Gitia. Watiki independent, mapoletie NRM lini. Kida watiki NRM mia deki wi. Enu ni loyagi, kani eni de high, have it, payot. Umiyo wego kar, pol kar, wan machelo position, wakati kigin ma, waluoni boycott. Jemo. Wakara wego debate mukane. Magina don't write lawyer and be kin one position cha mukene winye mada pere. Ita me karwa ni tiyo pere na da? Ena winye tia lawyer. Gino mi the last one no po boycotting election by yala. Nubu boycotting one way okay, we don't come one chair ni mo jilwa ni yeko. Nena kilo lwenye kere. Kom one piera dek ya cheli wo mer dan mukene kaiza no kui piera bongwan ya bongwan. Amira wane gamente en bayayiri inini tiki miri metimo gino mo ken maromo gwako ene ke logo chik mo ken maromo wego birne ke yot Horrible. Wadakong chen wadukan. chi beru chalo la huwa beru kanano video clip mo mangat mo chwala ki Zaire video pa Mobutu Sese Seko ma minister zetika we iwene wanyani Mobutu Sese Seko dana ma dong tek loyal humanity dana ma ki maro dong loyal weng ene kom chwa cho ki kome Mobutu Sese Seko ene dong ti king ma loko wai no tika kare eto ko beti Mobutu Sese Seko pere itela tiji mo kana tie bene ma kiri chek mo ki kil ma tek ni ning me geyo lo da we ko kati wa ko bikati Now, la ngej mo wajani ni chek ka dong geyo twer pa dan chi dong konye pere me warne ena natika mero penyeni. Ka chiek gen twer padano. Ka chiek which is in error not a given wero kwanyo kero padano me bedo ni tie kuch moni ni tie mano dano bedi luoro no dong pero mo bedo maber twal. Wero na mero penyi wachin ma pat ke wachini chiek ne chalo mero ke kwanyo. Keri kan na peke kwanyo. What is the most convenient? O nyongo matio mabe kumeni mano kiramo lakone e chiek eni wego dongire ketati kwere ni. Eto no pitiki nate matek e level mano ti kwere kumbet ni. Ngo ke kume we can say achiel ario adek ke kwany wego dwak gina kuman. O nyobene kati pen chiek machwan ni waromo nena ki ning ni ki amending ki adjusting. Me favoring joma chengjui. Omera part bill in kiroido twal with a lot of mistrust and distrust. Bill in kauno ngato kelo bill machal honorable Mohamed Iseriko umi konkale kiko mauno duata ikarba bill kwano ti lo yene no mir ko mi kare we information ma pol ki choke bod wak one bill machal me parliament wakil kong new clauses maromo gonyo bills egoni mabejo la bolle et speech clause ba logo lokum lok marati kom ngati moni
lok makelo adega ikom ngati mone iru no romo yupe amira wat kama leng ni watie bene yada watiki dano mo magitiyo ki social media marach wa wan ma yo position na wanu ngeo nitie but tike geo no yor chiego no dong tie maguru komgi watiki dano matiyo ki platform metugo mera yero lo wore yero country mo kene chala tiana Museveni gi eno gitie chala mo kene tie ki loge ne bloggers gitie eto gina bere wano miro nge eni jone eno ni log mo kene mabene gikelo logada make kwede tayara ko mot noni o mana ikom logada mapat ki mone mo kati ki topa salim to er salim fut kwali wa salim selo kan do achi o ki liel mu kene tie ma logada mu kene logada ono bill in kaki work kon wano na be no yupe no horrible hate speech eno ni tije yo tieko no tie kompeti bill in dong umio twara ye bod joma ge uno dan magi logada ni dongo on gi legally ki gogi dong legally dong bill kate tieke do kate chere lo kobluteno iada latin matidi chik peye ki loko mi kat kirata ento bill wero ipenya liga kwena umya ki yugo no bill in wero lokum lutero in the open tilo tieno mukene mada very dangerous la bole chalo boto chagu ago yes tiguru no matek o bora kidgum municipality gitie billi enone kadong ni wano ti kerero ni pede chwal chela tien mo wo pede nyang bene luak ni ala tima ranyo mene tiete mo pa wi de punu la tien ba chik kwa ni la tien no ngeno kapo mo pa wi bor juvenile kado ni peki kwani ki mi publication ikom dan makirene kinyang ni ningi la tima ranyo tie nantiri lutio ini ene mukene gitiyu kwedgi metor ori kadano pin gitiano gidonyo ko ki wangiri wang atmate tiana en baz mate tiana ki rwago ge ye ka gin tiaro yabu gola ko ku ma donyo ka ku on many occasion wana ngene tie jema pol tie ibili mano mi wan ko nela be ma futpo karwo no honorable nen go chel lokum chul currency point mia bieri piera beach no ke translating chero million a power ya bichi ni fine currency point a chiel tiali pieri tone rio a beach tona beach yeah. Currency point a yeah, chiel so ke nya ali pieri tona beach tien mia bieri piera beach ikelo million a power bichi yes ini lukin gang no ge kwene ngata pege chene erotiki lo mumiro wachi wek wano nge manyuri ni no tuweyo information mabeja mumiro wano ngeyo utuweyo whistleblowers ako mumiro go katiki lo mabeja wek investigating ubimero rom mi cham chana la mal pen gi dongi kwala tiene kai kat ya ta atuweyo dano be luor katiko ni ganyurogi pin ngi ni chek tie ko ni gurugi o eno ni no ki yubo abir kitam now ki waje ni ibil go ene kai nan na tela ni la teach pagamente otor chairman mi report bed ki public office pe mwarabi ki kwanyo ki rombe kwanya nayo tia tageta ngaga Amere PART2 itinana bil ini chiki ini po bi gudu kom jomati gamente titi en jo en magi pushing kono age limit kono ngagi en giti mere free range honorable midugu chen atika nero ni kiti wachi content ma initiyu kwere mi opening an account ene ka gwak initiyu kwere marach ile mono klone pseudo accounts ni anaromo creating pseudo account kinyi atiyu kwere marach makineno de visibility charo ine tika lock kono in ko
a yero dano a ti piemno a tika teach ki account ene ento account ene ka ki verifying ki non ine pe tika teach kwede ki chero ki trailing ki romo ni ngamo yabo ki ngo namba chimana ki ngo gani atam non ene romo beru be pelotela piem most of them try to pay verified accounts pangeyo itamani pseudo accounts marketing creating kidong controlling the outflow of information in social media no pero beru be pichekeni peni atika chwakone era tika nano closes mogo manano chalo is more verifiable me we ka jimi we be line teach social media be yo mati kidong pero mati kwere yeni private issues you know kinini la cho mono kwere da ko mon chero bolo chilo da ko ni and you see the women suffer the brunt cyber harassment you don't know you've been well you know ke bolo chelo da ko timo nero ke ngo Facebook bino blocking ni na der money gen ma tiki law ma megi privacy policy la chelo leaking o we go down tiki ko 2 weeks ago when MP a chel mi Western Uganda inero ngo motime leaking chelo da ko ne is everywhere and this is a married couple. At the end of the day, Waktor Gai Padano, Wakbalo reputation Padano. I am one person, Polkare in I keep on checking accounts. Nano posting on which account, including your account. And Okatika is just to synchronize me and Amere Paramon Loke Guinea. And to American account, Mukana Maramagan Abichel. That in actual chicken or Romotich in trying to streamline operations in social media. Era no mirbet bene ki caution ngo me wa yidano we ku ti kwere be piem chek dong tie mi le para bicheli popo ndonge ka chalo an mene mi wa ni loka dani boro loka dati 100 plus 10% kire bere buj ayi mo piero wa bi omera pat chek erli be entro chek yo bini kar maraj atiga wa man peten lokene anati FDC etro gamente and NRM magatika running dano peki confidence here Paul dano bitien lo chele tima rani Paul loyo tima daro account pa juman en ma kero nying lu juma pat me tima rani merikom ngate enone me bana nying ngate enone la bolle charo pa la ratono abigo chimbo ta dit la ratono nermo ma ngatu mo tikati kinyi ularo tuno me chwala jima rajia ka kwene me ranko ene time ko me wajane gimaraj in Uganda part enani sudu people and Uganda and magikane gibone chel pangata part ki chago Facebook account chago Twitter account kinyi ngat ma part mangene mi bar nyene gubi bir pol loyo ma chondo Pien mene dong chago sudu account ene konyo gen wero ge kane chirpo magi nyukwede kogi ubeta genu ken marati Uganda ene chik tiyo lung toure kogi mariro ki goye matek ka ge chago investigation nuki wunu matek rada inini buwero dana mo kene koni magi bitiyu ki chalgi ki nyingi mi yaba kaun mi yorgamente nyutimuji mararajo ki chako ki mako ki goyo ki tuweyo ki wono ki matek ka ki chako investigation la cheni o kara in kudo donc yomo gonyi la chen no won matek ubitime pendo chirtie ma tuweyo jone enone ma mi fine bod jone enone bikar malaji and chiki en mado bin computer misuse act en madong ti chiki we became a lot of backlogs. It caught. Malungol kopdo you pay, me adongu chak you pay. Iti down ma pole magende bijak la lo kom ye. Bien teki ngatu mo pedong ye lo ka ini posting nani gina balu nye kirno kwal ko cher court. Kati ki kero me will ngol kop wer check ki ngol mabe in his favor. No danti ma pole buji. Makiri betting and money charo applying me hearing ye court mukana mamalo no balo car now which you'll find my pole chiki inini aramera white daga no ne raj to 12 bot one and me Uganda kumbeti and ma gamente
ba Museveni untiga kuoge lwera mano Loke. Pien gi bitiyu kwere mi kila ranyi ikom dana mapol. Kidi bitiyu kwere mi kila won ikom position. Juma pegi ye Loke gamente. Man kama koko wuma diti ye. Wow serikogi mo kati kicheke mirungeni papaye bene chia kene ke gwar pori wila gwetro. Uporo wila baba zinelcha. Kati ki Public Management Act. Uporo kwa baba zi. Matika chero jinja tamulu wako na kiriki mawe wonu kwere. Uchuin ye matek ki wonu baba zi matek. Wanu vunya ke kwa na wayano tenyiri. For your honorable. You know. Si serikogi ungebe ni gine biguriki. Now, ene gina pira tek. Atamani kirika ni ingene inpe romo chero ka kwanyu ngwen ki bie kono ngene kok banatie pe kwanyu ngwen aken kok wangu kai kon ini won bie kon ini gina ngo pol kare ba ngai ani leba choli Tego ngen se do bi choki mien bie. But gina pira tek matie honorable dana ma duong ko mera nero gitika mero challenging mi achele kirantisi pesa gitika mero lakoni chekele merke lak watinano advocates ma part go karo Sipesa analyst Sipesa a collaboration on IT policy in East Africa and Southern Africa giti wachi atamani closes manon nok timo mirke lock igin any ento as we wait for closes me lock one onyomi bino chok kanano ne ki readdressing the concern metika raising lock ma on lokum logati ki loga da ikom lotela kidong powerful organizations. That is what has been alluded to ni they are powerful people Maginana Gabatiyu Kachik in a da, me macho, Makla Rubege, PM go log in a da, Watiki organizations. Who can get Malo dog nomination? No job. Chidong, no, Kumbedima, Dano Rama Timone, Manoki Water Cheke Lare, Kidong no, ma Luak Rama Timone to reappeal the law. What's the advice, Manoti Mabe? Me kono ador ko program to come to the finish line. Umera part gina dong be lawyer ma waro mutimane. Ana dong phone calls ma Paul ma telo group me lawyers kati kwere. My own cabinet ministers, Gil cabinet minister, man ma mi gina me lawyer lobloji. Karmati Gil president no tiki cabinet part pandyan kane chimu cabinet. Where karcha no wajane Makere University is a country on its own. Cabinet Mamega Machon, me 2011. The war Madi won't be a lock. Ma Gitia Terra Micheri Court. No Mira Gicheri Court, away I'm done a tea with Churgache. Dharma Pull Bicheri Court, many one. A mere white come a lane, Nigina don't walk on a bay lawyer. Enemy Chago Loke, Duana Chail. Miquero. An actman and madongi passing. Civil society organization, human rights activists, legal fraternities, lawyers kijuma Paul, the law society, nilikuwa katika maleng. We go challenging in the court. Kaucheri court, majemo tima tek, madong parliament belnano, Museveni belnano. One we shall move another motion. Rectification of the bill manuel bikati to pano bit ikom gina motimene. La bon endo donc tap. Angi mere jemo beruti matak ibot gamente. Ento kay nen down to United. Magi logo dwana chel. Magi wani ko gini po meroti. Kyo bitine. Wango yupe. Jimmy Tima Paul Matiga Tema right part. The war macha dueria ngej. Area deck. Increment the salary disparities. Palofonye mani lo fonye science mege chulgila mal. Lo fonye arts chulgila ping. Anaberu welmi awara. A world teachers day celebration. The kid go municipality. And mofurka ni na bichi. Lo fonye loka Paul. Ngoma da no ngebo lo fonye RNA. Lufonye mathematics peke tika considering geni lufonye science. Horrible. Geography. Now, make it tiki check my raju. Mamiro dano jeme ye. Ana waje melo ati wana magamente wani winyu kenan
jemuti uchak mer kong ma jemon donye Tameti mwenye endi pitampa Wanluo TV marutampa horabo Onekalit Dennis Amere ero gina pira tekre yeni eno uno chawa mibiro katoro chik eni keto mirno ini niang kwede atamani an ki in bobedo ki niang matut ngoke ko ma Computer Misuse Act on your bill donc tie makikare cheng down to koko matek kon ki wajini alaga no mirbetie o min wabene wachi ratification romotimme mineno kit maki woro kwede eto kit mi chapone wero oi level mi ratification jimi wengtie makere donc piratek ni in mi team ngoma in romotimme within your capacity mineni alaga obedotie honorable ami daka chel chawa watumo daka chel angeni lok me chako ni piratek lokum chik lokum fonye science arts wabiluong and midugan kamedo matut. It is a whole show piam do fonye mero neni metika lok pegien. I had a clip of video ma ikwanya ke kono we covered it in Onekalit TV sure. Chi and again ma wangeni is a whole discussion momir wadi chok ami daka chel michi ko down amera fodo tal umera part pol kare meluwa I Onekalit TV ki management ni Onekalit TV wen amera fo bene luak luo ma padi ke juma peti luo magi winyu dak bene ginano Onekalit TV amera wek luak ki lo no mina machel ena yeni patriotism pegi fonye class ni jawad about general matsiko karmatino patriotism chairman magi fonye patriotism we patriotism pegi fonye dano ki nyolo madongi ni ananywele me Uganda umira ama lobona birchela tema meka ini nyolo o don chi ti agwane pecha wen birga chone warga ni wiyum europo bani ana woro wiyum europo bani ana mini kita ini gwa ko latine eno ne wengo latine eno ni ko ko woro in da woro chek magan amira wat kilwak matika nana wa chawan ni wano mo Uganda wati yuma tekpi Uganda ento pewa olo ki kwero ji maraju ma chikati kwede pere tega dada wero ngatimo obiu penya ni honorable Amere yot moro mi maro gamente mi maro lubuni kiri pe chwa gamente nene gamente matike cha waje pere teg ni ma lubuni kiri pe chwa gamente mai ker ma lubuni pere teg cha lego ni wa maro luwa kidong lwa ko weng ma ya chuli wati yuki kare man makot tieni sizo netika lokatata kifufu kititi matek menano ni igaiwa wariemo chan matie kubete ya chuli chan 10% pier bichelu ya bor pero mapol te kubete anabi age kan micheri court constitutional court ma la dit honorable kilo MPs mo kanatie watika chagana lokom mati court lokom ngoma ya chuli ya chwa rangi ngoma pol mapade ma gamente mior kwanya nego mini ko bod jom yor furfu mini ko mi gene bod moñ ko yor fur ngo jom yor gogo dien charo ngom ti ya chuli ke ken ngom ti ka ber ma pol ngom ti ki shora ngom ti ba tora ngom ber mi gi chet ki ngi kunu ko a foi horrible atuko poi widana che je wache ni horrible Amere wa gana chel ni chan mi ko mal mi jugane ni chan chero a vur Kampala ero chero vur dor chak bo gu en gen mo porabo pokka kwede ento wa mer foi mi duango lokane chengi is gen ma da one ter chel slogan ma megwa every time motia lo kum charwachi en slogan pa honorable Amere chan vur ko chan chamo Kampala eto dor chak bo gulu mo nyuri chero dor wen ka dugu kwede wako mero gena pira tek loko ma chwa ranch direbe no tikan ke mego santa okot manotika wachwa ngoke ko matika time malupe ke pero pa lara ngom ki jimo ko matino matika bino eni duan luo eni duana choli wan ti kan pe won do mero chung pe wan gena pira tek kafulu tela ye bino ka wachwa ngom pira tek e munyo jenda pa honorable Onekalit Amere jima loga duong po all kwedwa wa marwo kit mo won bano maro kwede messages o karma duong dong po aroma kwano ne angeni wano kare ci wa meta nyima mer foyo ema akwero ya platform ma discussion can continue from this very good. Yeah, we need to kerne wa mer foyo ema akwero for the production Cloud Omona senior producer wa madit mati wa gulu Banya Collins kidong team wa camera team Hamza and the rest wa chwele mot kun man ben non kelwa ya giki program megwa miru pintin until tomorrow udiko uben mabe
Yup matie ka bino. La kelia ye. Tom International Distributors Limited. Wacharje mi maruam gila mal metiji ganki poro. Nyonyo magi duju ruam gitila mal benda gitiyu mabe. Wanongei Old Kampala, Rashid Kemis Road, Mukwano Mall. Sam's Crisip oberongira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero Crisps melayata, Crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's snacks e supermarket duju matilo baman.